ma ye adwuma o me bebre mi wura ahobra se mu akwa mi busa nyoma bi mi gina Ezekiel chapter 14 verse 1 echo enti so mi wura ye na mi nsuo so ebusa se Nigerians onflu anase onflu mi sira ogwa ye ne ye nsemu bi na ya dada o man ya che o nwam o man e na nkwan bi ya ye nim so pa cho tero nsema mi onsami ni hwe we ye bibia o pa cho separate nsani mami separate mami ebusa de ye no de ye be so no apagya akoso na atiefo muti ahwebi say too much GHD say simple nua dia na kese nsema ACC e wo man Ghana mu e na e de brɛ ɛne wiase mu afa na nyina enso ka ho bi na metro mu nim ne ka ɛyɛ papa prophet Nigel Gezi e be ka ye na emra atwa mu ye be ka sɛ wo ye sofo anampo sɛ wo ye prophet na sɛ wo bo adwaman ono monsa wo wi ade a hu ne sɛ entwe sɛ wo ye fake nyankopɔn na ɛna di we de edi dwuma na nsɛm obɛkan ma Ghana fododo na ebisebisa nsɛm ɛfa ɛyɛ prophet ne ye hu amanfo osusu sɛ prophet ye be me sɛ on free nyankopɔn ho na esi den ana nyankopɔn a wakasa etia ɛyɛ nsa na wo sɛ nsa ɛsɛ nipa esi den nyankopɔn ɛbɛka kyɛ wo sɛ utimi wo ho kwan sɛ onom nsa afei so wo ho kwan sɛ obodwama nyankopɔn so kura otia ɛyɛ konombo na esi den na ɔka sɛ obi a obɛbɔ kono na po sɛ sɔfo onipa ne di dwuma no so bɔkro no a ɛntwe sɛ oyɛ fake ɛno ana Ghana fo ebisebisa na manfo so dodo na so esusu sɛ papa yi nyankopɔn na de ye de edi dwuma because nyankopɔn ana say Christ oba for what the unrighteous and so unrighteous for no form edi amoye de edi dwuma na yes a prophecy oye ni papa na no na nam so ema too much GH ye invite ye prophet ba kwa etane ne edi eye nkita ho kakra ye invite ne ba so ombra mbetre eye nsem emu ofa Bible nsem enso emebe beta wo no ntwe nsem emu no bae no miracle kese bi pa na osan so ebetre je so be so prove say ampa prophet Nigel Gezi oye fake na numu ana eye de oye miracle na sa asem yi esi ye no na ye sister eye sikapa ono ana na oye host na asem no wan sorry mpo ana mebetena na mpese me ne ye de edi ehun komo no o prove say ampa asem wo esi ye ne kwari mu one sofo no ankwa ankogina echi endi ho komo ansa na nsem no esi na dofo monka me ho na ye ma ye sister sikapa akwaba oba sikapa oba we di akwaba me jesu na what to say nyame adom ho amfa odi amfa me shomo pa si dey na ekosu oho me hu me te me gidigidi no si mam so mko hwe bi na ete say eyo say oh said ye mo hu ye no ma opa ensuo bottle water na ye nte anu e na kyese wodi bompa ye gusu na wodi egu minsem e no bompa ye said ye de be hye no minpeja emfa enkoso so as the prayers was going on na me so ni gu minsem all of a sudden I said like what so ademuna afa wonsem electric afa wonsem the same thing sana eye wo minsa eye benkun no emunto ka say eye sa minpeja sa minsa no na se ne be hye no de be hye me no minpeja minsa tie no na edi kan hye me na minpeja minsa enti no no odi egina so e ka ye say na che say prophet Nigel Gezi wonya de say ofri eye nyame na after say ye wie ye no so no like still na I was feeling that pain I said minsa no mu hye so no gu ye wie kwapo still na onya say that pain ni e wo mu a minsem de egu so me no wo ka say kwa minya ye nkete I say bo pe bi I say ye di me kwa fa baby no say de bo tuntu sa pe na me ye de meti no wo eye minsem amfa we de na pass na onu wendi nkomo bia e wachi ansa na sade we sim pesa ahwefo say bi science there be na say too much there asem nya ba e na ye free ni pa no yeah no more have any discussion there ye beka cho and say this
is what we are going to talk about. It's the video no and the picture no we see the nipa na ye den e kan ye na wo so questions e be ba ne ye questions you put in front of a guest na answer na ye na ye ni ndi ye nkomo enti no oba ye no me try no say we ne ye kasa e dia fa ntu otie ye and I was so okay. Inti he sit down, he doesn't know questions and I'm a baba bebusan. And after say ye share first video, second video no any man ya we say and nebusa bede ebekoso because you be see you no asofo no one more ye no ma bebre do nti be see you nti no enso esi ha no ma ye ya chedema ye guest eba no and on my de bako ema no agese odi enti enya de say you having any discussion or backstage. Afọ bi say miracle no ene ne won bi nti yen konko hwe video no ye ba ansam no ya sanso ato aso. Asofo nda bia wo ba ye bebusa asofo no ma mami nso ye busa mami nso tem. Asofo ne ye bebusa wo bia mako say ne ya bre ene ye nyame akase ya bre na nyame sise no say ye mpe bia tie bi ye pede ye hu ni say wo ye nyame ankasa na musi ne ye nim se ni paso mesi na ye tie no obenti na ye tie ye be si ye hu ye papa prophet na jugezi ya de se wo firi nyame anase wo firi nyame. Okay bacho fa camera ne kire insuru suma nwai ya mempe enema bisi basabia se ye busa mi bacho se we vertical ai tuma gh o ma ta o no Bible say won kunku na munsuo so adwuma bebiri ebi mu koto nsu e mo mu fi akwatafo no na ebi mu nso e na munsuo so etupan bebiri na ebi mu nso won kunku na esubo so e mo mu bo nsuo esubo amen enti egina nsuo so busa asafurade se ye papa na ejegezi ofiri na na se nye onfiri no tio eye nsuo keke enti mi busa wo ye ba Nazareth ni ba Hong Kong wa de ma ye adwuma o miamia bebre sika fa phone to ye be ya hodwiri dia de du ha wa de ma ye adwuma o miamia bebre mi wura ahombra se mu akwa mi busa nyoma bi mi gina Ezekiel chapter 14 verse 1 echo enti so mi wura ye na mi nsuo so e busa se na ijegezi onfuru anase onfuru mi sira bua ye ne ye nsemu bi na ya dada o man ya che o nwam o man enam kwan bi ya ye nim super chotre nsema no onsam yi hwew we ye bibia o ba cho separate nsane mami separate mami ebusa de ye no de be so no apagya akoso na atiefo omuti ahwebi Nazareth ni ba won kronkron ye ebusa eye no kore se na ijagezi oyo odifo anaso onye odifo entem so kronkron entem so de be so no apagya entem to why entem so nyame entem so eye papa na ijagezi ofriu anaso onfriu ona na ye adwuma e wo man nim anaso nye wo entem so yewura entem so mba cho fa camera ne kire me ba cho tie wa o hwe too much ya na jegezi mfire rade me Bible ni tie me holy Bible ni se o fire rade na me ka so mfire rade nkume afi alpha o so mfiri no pa cho peja o sai ma enye nsuo wena nyame ma bi kowa ni ajo mu 20 million 30 million na ye di nyame asam ye adwuma kronkron no ye ho ka gam enti we obi tua sika dabi obi ko bo musuo dabi odifo obi nyame ni wakoda me kwa de ampare me ka wa ne sami enti e na kire yamsen dabi e na kire na jegezo mfre radwai mo hye mo manu koti omfri nyame koti nso ni ku ba bi ni discussion na for adofo we dia miraculous video no wa wanya kwan asa aso ya de ahwebi meda wasepa na nsam no
yebusu etua eye nkomo no so ma mi sikapa we dey me bisa say e dey na nam so pa ma asofo no eye sa miracle no e wo studio. Oh, okay. Danny Dye, Nino, I have an interview about a year as software. We last time like videos be a buyer from Prophet Najugazi, Prophet Emmanuel Beduko be Papa Reverend Usu, Bempa, or more, and say, we by way say we in Finia, me my infinu, we super with me, and see a friend of Casangasa, Banta, or more, and see a Busano. Say, it didn't see now so for to me, way back to me, because I'm way in Finia, and I was so because I way in Finia. And I'll say, like, a quite bemwa, we should invite him, now all this, no, or make sure, now at least, you won't say, way of Finia, and also in Finia, and it wouldn't take even more than 10 minutes, and it's so okay. And the Aquina, we say, I just say, Prophet Najugazi, Edibert to just say, drinking, humanizing, and a biom stealing. Ma oyent me kase obi enfri nyame ana so obi efake no ya kraka say nyankopon kwati lion spirit nyame lion spirit audition nti eno na ma ka say ade bi na ehu benya say we de ebusa no ehu benya say yembusa bi e ma hwefo nye den ehu no eye bi nti eno na ma etwetwe e ba ye no nti no ene de ebusa no e call so aye ehu no the stand of Prophet Najugazi eno no say ehu so ye fake ai so gana for the enti gana for the aswear you na minyaba ambo hu wo show abra oye we no okay say tell o ka san ye be kwa ebusa na obo mpa egunso nso kuta bottle water me say be obeka say ofinyame aboto no suntu na enso ni mu fom na ofinyame susu de ne enwo musa enti o ka say mi bi me say na say I will be able to me and person who are now. Then family na who be so like me na me feeling so kakra ebe mu de o ka say me be me nsem no na me so say na family na me yem who feel was set so we have who ka say abaya we na ogunu who feel was set so like ehun ni de ebo me ba third time odi gu me nsem obo mpaye odi nso ni gu mo obo mpaye no me hwe no I've met one see a nation my human tissue. I mean, with a comedian as or non as I fake this. And now I've made where I say, Eva, show why I'm going to want to so like, and see about first prayer anyway, second one, and I'm going to say, like, identify myself all of a sudden, and I'm a pijay. Missing a pija was up, but I make I say, if you're like, I said being a foul and then the picture was but one now said like I didn't farm and I know say as a dear show as it's a way I didn't their show and impromptu no again is by I didn't it is not like say I didn't cram and I'm sure that picture I didn't a far a year and shame and the man in Sano it's later on because I cost on the me and I be pijani because then at that time in Nanya for area mama mensa eso when year I don't for what in some be na me nearby in some way our betu dry near prophet ebebekai then I'll be catch a year I don't for say but so much so a year prophet and I say so for be on back or short or masia then I'll be catch on yo me nearby me do say wo mu pa ehun be yan say the year prophet benadano da o kanu wura asori dem ananse say wo ko eye nyame efi wo ko odiphobia na sosophobia ananse but who empire kwa busa last time grandpa or make a general one grandpa so far Bible now be a baby the all you see for 3 days now empire so now and so what would you go and say it is a show wow ube the ube won na to me no will be a Christo ni I think say what my young na so what clarify my young say a show sir benkuma that means the person is not genuine and a show any far and right now no bia yani ama young say this time around no utu na mo bia so we vigilant we are very cautious because enye baby na wo so wo ko because we ko baby awie na afi wo how crampo na wa manye na kwado na asanso ababa bedo so nti empire no e de hu benya pan say no baby obetu na yesi bia no wo be ye hwehwemu e de afa because say wo ko hospital company e ma we duro crampo wo be fear utimi la hwan wo says e dry de ma on expiry date e wo ho ana say I expire na say expire bad nti e ko asofo ho no ma ye mu say sofo no or expiring date and also ni expiring date the expiring date ne say wo ye papa
anasa wonya papa enti se ye hwehwe ndro ho na ye koto bibi ne ye hwe ho se we expiring date de ne ye kwa asofo nso so a ye bo won pa ye na ye mbusa se nipa no ofri nyame anasa wo ofri nyame se ye kasa so ahunhum ni nyina hwe no nkyere se ba bia afa wuti eye de ewura I mean na amane na madon so afa ba wo so na afa na wakoba so fo e be du zaka na usika ni nyina ahye na afi so fo na wo no no oba be bo no onya 10 pesos po emfa every emma wo dum wo mu se bible so de makwa ofa emakwa na so abra ye bibi na at least appreciation omo no so na enya appreciation no wo be bre ho ya wo be wie 10 pesos po wo nya fama na mom de wonya no na wo no ya so 10 million ne de keka ho ne de ama no na wadi ni free na aso wo ha no krampo no asa dobo no esanda manti ye hwe ya na monto eba na asofo asore ekwa yo mi eba na me pese o clarify bi ema Mrs. ya efa miracle no wo se se show nsa be nkuma ana chese oye fake anya se bia me kan like o make key statement say o pese hunhunu say sofo no ofinyame ana wo mfinyame a ubia wo fi a ensu ana oil di si Bible for 3 days now anointing oil do beto bia na wo di si oye wo Bible ma 3 days ni nyina no o be bom paye like baby a wo de beto ni say fa say hey na wo de to a esi so na ho wo mfemfro na wo bom paye nti wo third day no say wa ne 3 days wo wo third day no wo di gu won nsem a na ne wa bom paye na nti de e be show no enti eno na me di gina so ka say ene de ya ye me sabe nkum na she me na original so car say onfinyame so that means say and I just say benkum oye na benkum e show there that means the panel onfinyame no na me suggestion na say true there no there nya film result I nya film na so me di original so ka science and it say wo so check na the benkum a show ni fa na wa hu say oh na just onfinyame it wo na wo correct this na wo ni say ampa onfinyame you also come and testify. Now how long did it take the way no miracle? Oh, okay. At the key, meet me almost like less than a minute. Yeah, like from 1 to 3 minutes, in between from 1 to 3 minutes. Because obon paye we or digo mean some no, obon paye go mean some no, and like I was not feeling anything. Into the second one, I was and so else bought a year and paye. That was when minya a year the sharp pains na lifted me. Hands. Remember that was where they tell me beside and say, Ebia na obi bi. Or no person who how long it will take as a miracle. Esi, Ebia no atwen be 10 minutes na dey am by no. So na wo dey am by na ejina wo nipa no wo so because we know ni nyame nipa na eye e na nyame na mo no so enti wo gidie na wo dey eye na be ma na che wo minute na say we in how be take na wo ye na wo I dey wo be for friend 1 hour na one so dina ho. We dey be here we nipa na ngasa next time no ngasa be hia no na wanu so be chire because person e tia say she nipa no so na say nipa no oye correct na say she ni a good difference no so what ya sure anya krampo say e bia 10 over 10 minutes na say shinsi a na no so betimi a say nipa no eye we na oye proper na original from God and I say e bia no fake and no so me who say I just on one hour sure we o mini aba we dey better was what do we put on them ni na mpo atuja you wadu for we dey mini aba sika pa wakasa ye pa wakasa bi pa na won so ba dwentwe e won nsem no na dey ato ye comment section mo kama e wo obo any ni dey kwanso mo amunim say too much GHD ahaya na munya miraculous stories e wa ha about the political issues so I had a many no entertainment business any lifestyle so ahaya na many no more subscribe here more may say a whole lot na my answer so mumia a notification button and send a dey rather no your post video be about too much GH and also be dey they won ne akoso e wo my Ghana anywhere so afa na nyina meni ene ekua bro ne mo I dey mo factory back that's na e besa so e share makram